Dobar dan i dobrodošli u kuhanje sa Luce, Linom, Nikol i Vanjom. Danas smo vam pripremili za predjelo domaću kokošju juhu, za glavno jelo domaću karbonaru i za desert liznato tijesto s čokoladom. Uživajte! Prvo ćemo pripremiti domaću kokošju juhu, a za to će vam trebati mala kuhača, voda, malo padela, 1 termik za kokošju juhu. Prvo stavimo 1 litru vode kuhati. Onda stavimo miks juhe. Kada se kuha? i na kraju promiješamo malom špatulicom i kuhamo 5 minuta. Kada je juha gotova, maknite s plina i slobodno posušite. Hvala. Ćeš ti malo Nikol? Dajte malo pre. Čekaj, da se Evo, sad. Fino. A sada, za glavno jelo pripremit ćemo domaću karbonaru, a treba će vam 550 ml vode Mešalica i ova mala padela. i Podravka košta karbonara. Prvi korak. U posadu ulite 550 ml vode, te pričekajte nekoliko minuta da se voda zatopli. Zatim u vodu stavite pastu karbonaru i uz lagano miješanje pričekajte 8 minuta. Nakon 8 minuta izvadite s plina, poslužite i uživajte. Super. Hvala. Dobar tek. Hvala. Yummy! Fino! Super! Preporučujemo. Nakon što ste posložili tijesto na mlin za pečenje, stavite ga u pečnicu na 20 stupnjeva na 20 minuta. Nakon 20 minuta nakon što ste ih izvadili iz pečnice, ako su vam topli, upotrijebite ovaj praktičan i lijep ventilator da ih ohladi. I dobrodošli u snimanje sa Luce. Sa kuhanje! Karbonaru. Čekaj, mogu ponoviti. Bok, ja bježim. Znam cipele. Aha, ne znam da sam te uzela, Gokić.